गोय स्टार्टअप इकोसिस्टमाक उर्बा दिवंक सदांच फुडें, मुख्यमंत्री उलयलो. बीट्स पिलानीत गोवा इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप टायम्साचें उक्तावण. Nurturing a thriving startup ecosystem is the priority for Goa. Our goal is to enable the ideas to turn into the high-growth startup and attracting fundings. By focusing on our strength around the industry, tourism, sustainability, and leverage the various central schemes that boost the startup, I believe Goa has the potential to become the startup hub. The Goa government has stands ready to actively support the companies and startups that can accelerate the state's vision to become the attractive hub for research, innovations and entrepreneurship. शिक्षण संस्थांनी फुडाकार स्टार्टअप कार्यावळी दवरल्यार गोय स्टार्टअप हब करपाच्या सरकाराच्या प्लानाक बूस्ट मेळटलो. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इव्हेंट्स इन्स्टिट्यूशन जे आहा पळय न्ही हांच्या लेवलाचेर जर खरें सुरू जालें जाल्यार खऱ्या अर्थात स्टार्टअपाक बरो बूस्ट मेळटलो. बाकीची इन्स्टिट्यूशन्स आसा तांच्यांनी जर अशी इनिशिएटिव्स घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत स्टार्टअप जे मोठ्या प्रमाणात ग्रो जावपाक जाय, आमी म्हणटा स्टार्टअप हब जावपाक जाय. फक्त म्हणजे सरकारा कडल्यान जावचें ना तर इन्स्टिट्यूशनांनी अशा पद्दतीन सपोर्ट करीत तें खूब बेगीन जातलें. त्या खातीर फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो दोज आर ऑलरेडी इन द IT इंडस्ट्री, नितीन म्हज्या बरोबर आशिल्लो आतां, ओके, त्या खातीर अशा सगळ्या लोकांकूय हांवें म्हणटा की तेंच्यांनी हँड होल्डिंग करपाक सुरवात करची. अशो कार्यावळी दवरूंक सरकाराचो आदार मेळटा, आयोजक उलयलो. In this regard, top institutions like IIT, BITS, they have decided now to take a lead, a big lead. They used to take a lead, but today Government of India and state governments are also supporting like anything. They realize that India alone cannot be only an assembly hub or a formulation hub. You need to have a research and development and innovation. It's supported by Department of Science and Technology, Government of Goa. We are the only private institute in the country who got this support from the government, and we are building technologies. We wish to commercialize them in the coming years and solve many problems related to healthcare and agriculture. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.